तो 0 থেকে start খাই 1k असर माने कम 5k जरा Nini subscriber করে ফেলে আমি communication skills जेबो बेसिक कुचुगो खाइ थायो तलागो कालाय पायो आरो नंगुरु दंमान 덕스페 덕스페 마마 타고 덕스페 가건다 덕스페 말강라 bulishong kai thongta ujangrogo mala ujangrogo tonggo tongko 덕스페 남이 앞에 올라 걸었지. gangla dalo manka bebekai batai gangla batai 덕스페 manka This is Dragon Fall. Hi everyone. Kulum kachatana. Today it's next day. Tabo next day di vlog. Hamba chatana. Very tasty. Kotoy. Lele. Kau cibo balik po? 집어 파리요. Lily nung kokobay man sa Thai. I decline. Anong din ang kaan? Anong din ang kaan? Anong din ang kaan? Video kay Jia, vlog kay Jia. To hamba chito na ba? Tama chito na ino, naitang na. To ani sister, tada ba siya? To lili kay tusak. Pai lili pai. Tugro tukoy ra. Lili ujang ni ko hai he ujang. Ujang he ujang. Bogui tong con bù chiyo bogui tong mà con nhà bogui tong yak bogui tong chết bọc bọc cái gì bọc cái senti bọc thầy à Mai khi mai bị mai mình không mai cha thầy Lily mai Moya Chakhoi wow Moya Chakhoi alo barachi Bekaya ko amay mo desito to tapos may chani na yo ani sago chado flare like Korean si flame na sana alright okay Ako masago mo soro. The next day. New experience. Hello, kulum konjachana. Welcome back to my channel from Masaka my Moya Chakhoi. To my Moya Chakhoi ang kisa Bengals banayo. Jokhon video ro khai tongphoni ani apni subscriber ro Korui kamsok khayo je bisi aple ang jokhon video khai tongphoni anang video ga manjago he khayo khai ja edit khai ni rong ja phariam nang edit khayo ani YouTube tabo je no je channel video nai tongnai oro video ro go puri ro go 1k jora subscribe ungkhapale to subscribe 1k subscribe ungoi payo
तो 1K subscriber ungui payoi chini relative le kaisa to ang sakapli ang video ro khaimani rong nungoi saka je ani youtube channel kaisa tongo ang ro video ro thaiba video ro nai to pare khai hi je 1K ni asuk mane kom 5K jora ni subscriber kori phele nai to ang bongni kong na khana gaila yang mangsa jatibo mane onte hai kai kuno hard feel bangsa bo onya bongni opinion je kyo Kokborok sama Tani nayo abono je ang tabo ani editing skills bohen tini ani communication skills bohen ani tini kok sanai je bo mane video ko ang je khai pang video rakha motivational khai bo rakha tini Tini Tiprasa ngi bagai kok sai je khai puro kyo yani YouTube channel monetize ong khan nok support khai ka always ang amna hambai khayo to ani tabo present dayo 12.8K subscriber toko nok keep supporting khai dong hinkai bo ongui thano hin future ro ara khabang subscriber always series nok ami support khai je buruk ana khai hinka je ni lai 5K jora subscriber umaliya fle khaimar leya fle hinoi to angre apni arkhai je ami ani relatives kaisa or relatives roi mon je ang gi thike bongbai kisatang distance khai tungo chung to asuk explanation rogoi asuk pro khai ta ang sio ang believe khayo ang trust khayo ani kam ani hard work ani amang sio to burung no sagilaya buruk sikla pagoi buruk no justify khaya goi buruk no explain riya goi nijini kam no niji khai thang of course buruk mane nung buruk se nung goi manna je din se bini acha bu growth ongkha bu growth khai makai samya buruni life dayo emon go je buruk basic kuchugo khai thang bo ekta somoyo tolago kalai payo ayin tolani tumai buruk kuchugo khai thamo kormo sengam khai tai always amno maintain khayo to jini thikise start khayo ang jokhon YouTube channel start khai puni ani YouTube channel ekdom zero subscribers to to yang video khayo sada madao je jinis nang skill thariyo je jinis banyang balu laga tungo of course buruk omo bai to khayoi nijini ekta develop khayo he to ang bom video khayo nga manjaw ang khai ka to jamma mangkha to nijini support mangkha anyways no support khayo so actually without nong sarabo yung possible ya ako sanilay omo halo tungo skill sama tungo but nini sara omo ekdom possible nilay 5K jora subscribe khaima liaple khori play nai to age hiyar goi ba ko gam samana mane uchao khairo mano acha gam khai aro nongurut ongmana to omo no khaimani dimin khaimani omlebo min pura min khaimani ko samno jaga jiak sakang lebi hinjia no phae omna makaka je ar khailai omo hintaibo uchide uchao khaimago motivate khaimago omo churungni mind layer baksaya omo